kemudian dengan singkat pekerjaan selama adalah akhirnya insya Allah materi kita adalah ada selama ya, ada seninya karena memang di Indonesia ini adalah oke. Kita perhatikan semuanya gini kan iya oke ya tangkap dulu pundaknya baru terjang. Side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good